Današnja tema, uvod u, to jest Introduction to Fortinet Network Security. Dakle, negde današnje okruženje tih cyber pretnji se nekako brzo razvija i postaje sve složenije. Dok smo nekad bili suočeni sa, ajmo reći, nekim osnovnim denial of service napadima, danas smo suočeni sa daleko ozbiljnim distribuiranim DDoS, tačnije nazvanim DDoS napadima koji se mogu koordinirati u velikim mrežama botova. Automatizovani botneti, botnet napadi su u stalnom porastu, a napadi poput nekih ransomware postaju sve učestaliji i teži sa sve sofisticiranijim tehnikama. Površina tih mogućih napada raste iz dana u dan, a pretnje ne pokazuju nikakve znakove usporavanja. Za organizacije mrežna sigurnost je postala neka apsolutna potreba, jer i najmanja smetnja u mrežnoj infrastrukturi može imati, to jest ostaviti ozbiljne posledice. Naprimer, samo nekoliko minuta prekida rada ili smanjenja performansi usluge može ozbiljno narušiti reputaciju neke organizacije. Zamislite da samo 15 minuta kada nemate pristup svom M-banking nalogu ili pad nekog komunikacijnog kanala u ključnom trenutku kada pokušavate da pozovete pomoć u hitnoj situaciji. Takve posledice mogu dovesti do nepoverenja korisnika i mogu biti drastične za samo poslovanje. Takvi incidenti mogu uticati na prihod, ali u ekstremnim slučajevima i na neku dugoročnu održivost same organizacije, kompanije. Pored toga, cyber napadi mogu biti toliko sofisticirani da prolaze neprimećene od strane nekih tradicionalnih ili nedovoljno efikasnih alata za zaštitu mreže i sigurnosti, što može dovesti do velikih kazni, reći ćemo kasnije o tome, ali čak i do same potpune likvidacije organizacije ili kompanije. Negde nakon pandemije i prelaska na taj rad od kuće, to jest work from anywhere, kao i pojave nekih novih tehnologije kao što su, znamo svi, u nekih proteklih 5 ili 6 godina AI ili nekih decentralizovanih sistema kao što su blockchain i nama danas poznati onako jako veliki kriptovalute koji omogućavaju transfer novca bez nadzora i uvida u te iste transakcije. Cyber kriminalci su počeli da nude, to je da koriste takvu vrstu sistema i da nude as a service usluge. Neki od tih su phishing as a service, malware as a service, malo prepomenuto DDoS as a service i tako dalje i tako dalje. Ove usluge negde omogućavaju napadačima da iskoriste strahove i neke zabrinutosti organizacija, napadnu ih, prikupe lične podatke, ne znam, ukradu finansijske informacije ili da distribuiraju te zlonamerene fajlove dalje. Ovaj trend je doveo do nekog eksplozivnog porasta cyber napada. Kada kažem trend, kažemo o svim tim stvarima, od počeši AI-a, cryptocurrency-a, svih tih nekih novih stvari koje su pojavile u proteklih par godina i koje su dovele nekako do proširivanja same te attack surface-a, to je same te površine napada. Istovremeno, neki globalni centri za cyberbezbednost suočavaju se sa ozbiljnim izazovima da odgovore na takve pretnje i zaštite organizacije širom sveta. Negde pričajući o svemu tome, mrežna sigurnost se odnosi na neke tehnologije, procese i politike odbrana od cyber napada kako bi organizacije zaštitile sav taj saobraćaj i resurse od nekog neovlašćenog pristupa i od samog gubitka podataka. Svaka organizacija, počeši od nekih malih preduzeća pa do nekih najvećih enterprise korporacija, ISP-eva ili bilo kakvih provajdera usluga, u svakoj industriji zahteva neku mrežnu sigurnost i to ne treba posmatrati samo u meru ispunjenja nekih standarda, to je nekog compliance-a kao što je NIS, DORA ili GDPR, nego i kao zaštitu od samih aktuelnih pretnji. Danas te digitalne informacije, nekako žargonski rečeno, stoje na staklenim nožicama i s obzirom da su nešto najvrednije što posjedujemo, trebamo ih sačuvati za sebe.
mrežna sigurnost, to jest zaštita na mreži mora biti na mnogim, to jest prvenstveno na samoj ivici mreže, u nekoj DMZ zoni, štititi nas od nekih spoljnih napada, stajati na nekom početku naših infrastruktura povezanih sa internetom, ali i unutar same mreže koristeći pristup, hajmo reći, sa više slojeva zaštite. Znači, napadi ne dolaze samo s polja, nego negde i iznutra. Mnogi se ne pridržavaju takve politike zaštite, pogotovo na Balkanu, jer u toj lutriji kažemo da nikad neće nas, ali moramo imati u vidu da ranjivosti, kako rekao, postoje svuda, pa čak i unutra, i u slučaju nekog malware napada ne trebamo dozvoliti to neko laterno kretanje. Zašto sve to kažem? Negde ću u toku prezentacije pokazati i taj deo segmentacije mreže i da negde trebamo zaštititi, to je postaviti firewallove i unutar naše organizacije na više mesta, ali o tome malo kasnije. Iz tog razloga organizacije bi trebala da daju neki prioritet rešenjima za tu neku mrežnu sigurnost koju pokrivaju mnoštvo pretnji. Koristeći Next Generation Firewallove vi donosite nekih više nivoa zaštite i to na svim layerima OCI modela. Naravno, postoje neka određena ograničenja, ali vi možete podjednako zaštititi sve od, hajmo reći, OT, IoT uređaja, pa sve do onog saobraćaja koji je na nekom L7, to je aplikativnom nivou. I pre nego što nastavimo dalje, želim na samom početku da napomenem da je Fortinet negde u samom vrhu cyber security kompanija i baš iz razloga što i shodno tome posjeduje jedna od najboljih i najvećih baza poznatih iz svih cyber napada. Ono što najbolje govori o tome jeste da su jedan, ako ne i prvi osnivač Cyber Threat Alliance. Ta alijansa je grupa, to je grupa svih najvećih kompanija u oblasti cyber security-a i odnosi se negde na unapređenje svih cyber bezbednosti kroz neku njihovu korelaciju, to je njihovu saradnju. Da negde doprinese značaju, u grupi su neke od kompanija kao što su Checkpoint, Cisco, Palo Alto, Crowd, verujem da smo svi čuli za slične. Mnoge druge cyber kompanije koje nisu članice te alijanse koriste ovu bazu kao primarnu i to negde pokazuje ozbiljnost i poziciju Fortineta na tržištu. Šta je to, to jest koji je to proizvod ili kako to Fortinet, to jest kako rešenje nam Fortinet daje za neku mrežnu sigurnost. FortiGate Next Generation Firewall nekako omogućava sigurno, žargonski rečeno, sigurnosno usmerenu mrežu, tačnije spaja negde network i security, integriše neke vodeće sigurnosne funkcionalnosti kao što su sistem za prevenciju upada ili ti IPS, filtriranje web saobraćaja, SSL inspekciju i zaštitu od nekih naprednih pretnji. FortiGate zadovoljava performanse koje su potrebne za neke visoko skalabilne, to je hibridne IT arhitekture i omogućava organizacijama da nekako smanje složenost i upravljaju sigurnosnim rizicima. FortiGate uređaj koriste onaj malo pomenuti AI-driven FortiGuard Labs koji pružaju nekako proaktivnu zaštitu od pretnji uz neku inspekciju kako čitljivog, to jest kako onog nešifrovanog, neenkriptovanog saobraćaja, uključujući taj TLS 1.3 standard, kako bi nekako ostali ispred nekih brzo rastućih pretnji. To jest pretnji svih novih, hajmo reći, ali to volim da kažem, tog nekog novog IT doba, to je cyber security doba. FortiGate inspektuje saobraćaj koji i ulazi, pa i onaj saobraćaj koji izlazi iz naše mreže. Te inspekcije se obavljaju jako brzo, mogu biti skalabilne i jako dobrih performansi, sprečavajući sve od nekih ransomware napada do distribuiranih
pa opet pominjem DDoS ili bilo kog botnet, bez nekog sad pogoršanja korisničkog iskustva ili nekih stvaranja skupih zastoja u radu. Kao integralni deo Fortinet Security fabrika, o kome ćemo malo kasnije reći šta je to zapravo, FortiGate može da komunicira unutar, hajmo reći, celog tog Fortinet sigurnosnog portfolija, ali i sa nekim sigurnosnim rešenjima trećih strana, nevažno čak sa nekim vendorima, u korelaciji sa nekim vendorima, sa nekim njihovim sigurnosnim rešenjima, kako bi povećali neku tu brzinu operacija ili ti što pre odgovorili na neki napad, deleći neka obaveštenja i pretnja sa, kako rekao, tim nekim drugim sistemima i sve to nekako onako kroz taj security fabric automatizovano. FortiGate je dostupan u mnogim različitim modelima, kako bi zadovoljio sve potrebe, bilo da su to branch lokacije, kampus, bilo da je to neki enterprise, tačnije negde počeši od nekih osnovnih klasa pa do sve nekih vrhunskih uređaja koje onako zadovoljavaju najzahtevnije performanse. Ajmo reći negde, eto, opet od kompanija koji imaju 10 do 15 zaposlenih pa sve do nekih enterprise-a, pa čak i ISP-eva. To sve osigurava da FortiGate može besprekorno da se uklopi u vaše okruženje, bilo da je u pitanju, opet rekao, kampus, glavni centar ili neki unutrašnji segment vaše mreže. Postoje razni modeli za neke, kao, ajmo reći, te branch lokacije, to je udaljene lokacije, za te male jesu modeli od 30 do 90 serije, gde se negde 30, 40 ili i 50 mogu pronaći sa nekim PoE funkcionalnostima, mogu imati DSL modem, built-in, 4G, 5G, Wi-Fi, mogu biti RAGD, tačnije mogu biti onako više podležni nekom industrijskom okruženju, tačnije mogu stajati nekako na nekoj nižoj temperaturi ili u nekom vanjskom okruženju, do nekih appliansa koji su za, kako rekao, HSP ili te neke hyperscale varijante. Šta je to Fortinet Security Fabric? Kako smo prethodno pričali o nekom najvećem threat intelligence-u, ajmo reći javno gledajući, Internet Fortinet posjeduje najveću platformu za cyber bezbednost u industriji, nekako pokrenuto, to je podvrgnuto FortiOS-om, kako bismo napravili neku paralelu. Security Fabric je samo skup svih njihovih rešenja koje jednostavno razgovaraju jedni sa drugim, potpomažući se međusobno. Primjer je ako imamo u okruženju FortiGate koji razgovara sa FortiGuardom, njihovim threat intelligence-om, ili FortiCM-om, mailom, EDR, i svi oni nekako razmenjuju informacije i štite korisnika kao jedan. Glavni cilj nije samo sigurnost, glavni cilj Security Fabrika nije samo sigurnost, već je da nekako pruži potpunu vidljivost i kontrolu nad svim delovima IT infrastrukture, od, kažem, nekih krajnjih tačaka preko mreže pa sve do clouda i aplikacija. Na konto Security Fabrika, tačnije ovo levo je nešto što je Gartner propisao neke 2022. godine, kako bi naše okruženje zapravo trebalo da izgleda, to jest koji su sve to alati i kako to sve onako grupisano i u korelaciji izgleda. I mi verujemo da je Fortinet Security Fabric najbolje ilustruje taj koncept. Fabric je donekle protokol za Fortinet proizvode, ali nije nužno da se mora koristiti samo za njih. Vidjet ćete negde i u labu, a i u svakodnevnim primerima da sam FortiGate uređaj možete povezati putem
eksternal konektora sa nekim drugim proizvodima. Ako uzmemo za primer endpoint zaštitu od strane Fortineta su podržani trenutno Symantec i CrowdStrike Falcon, gde nekako možete povezati i slati sve one informacije koje se dešavaju na FortiGate-u ili sve one informacije koje se dešavaju na samom endpointu. Ta dva uređaja mogu pričati međusobno i nekako onako kao jedan braneći krajnje korisnika. Ovo je samo jedan primer, tačnije slika koja govori o takozvanim konektorima, tačnije sa kim sve to Fortinet ima korelaciju i ko sve to koristi njihov taj threat intelligence i tako dalje i tako dalje. Naravno, ako neko ima pitanja, budite slobodni da ostavite pitanje u chatu, pa ćemo negde u toku prezentacije odgovoriti na isto. Kako rekao, FortiGuard Security Services je nekako deo tog njihovog threat intelligence-a, AI potkrepljen, koji pruža zaštitu aplikacija samog sadržaja, web saobraćaja, uređaja, krajnjih korisnika i nekako sve to u nekom real time-u, procenjujući rizike i automatski hraneći taj ceo security fabric ili ti ceo ekosistem, na kraju i sam FortiGate sa nekim najnovijim pretnjama. Zanimljiv feature jeste FortiGuard Threat Map, koji možete naći na njihovom web sajtu, koji je dostupan za svakog i negde možete u realnom vremenu videti koje se sve to na njihovim appliancima u svakoj sekundi napadi dešavaju i kako to FortiGate, to jest ne samo FortiGate, ali ajmo reći ceo taj njihov portfolio, kako se brani od istih. Znači, donja desna fotografija je, dole negde piše, ne znam, žutim, zelenim, crvenim slovima, to su sve neki napadi, znači dešavaju se svake sekunde i kažem to nekako, time oni prikazuju kako se oni potkrpljuju svoj taj threat intelligence i daju vam zapravo dokaz da to radi i možete pogledati, čak možete iz te mape vi naučiti verovatno neke aktualne napade koji se dešavaju, ne znam, u USA-u, koji će možda sutra doći kod nas i tako dalje i tako dalje. Šta kaže Gartner? Gartner kaže da se Fortinet kotira u samom vrhu kada pričamo o mrežnoj sigurnosti, ali i u svim ostalim servisima. To ćemo možda nekom drugom prilikom pričati. Neki podatak iz 2020. godine da je Fortinet bio lider i kompanija koju su drugi sledili u svom tom cyber putovanju. Šta kaže Forrester na pratići određeni period Fortinet, tačnije za sve one koji su tačnije praveći studiju o kako se i koliko isplati i šta tu sve doprinosi Fortinet ili ti FortiGate u nekom okruženju. Znači kaže da je return of investment nekih 318%, da su se za 50% smanjili ta nedostupnost mreže ili organizacije ili pada, ajmo reći, server sale ili nekog mrežnog dela u njoj, da se isti isplatio u nekih 6 meseci pre nego što je to očekivano i da su se troškovi generalno koristeći ili imajući u samom okruženju taj FortiGate ili nešto njihovog portfolio se smanjuju za nekih 40%. Kada smo već pomenuli FortiGuard Security servise, moramo dodati da su oni zapravo, šta su oni zapravo i kako se oni vezuju za FortiGate. U zavisnosti od servisa koji želite ili namenu samog uređaja i licenciranje se razlikuje. Znači, onog dana kada se vi odlučite za jedan FortiGate i želite da koristite sve te next generation firewall stvari, vi morate uz FortiGate kupiti i određenu licencu. Licencu ćemo u nekom narednom slajdu. Uz kupovinu licence vi negde kupujete i taj FortiCare.
FortiCare postoje takozvana, ajmo reći, 3 bandla, to jest 3 opcije. FortiCare je support koji vam nekako sam Fortinet, sam vendor daje i negde razlika, to jest postoje 3 osnovna nivoa, to jest Essential, FortiCare Premium, na koji smo se vjerojatno svi navikli, i Elite, gde se razlikuje taj, za primjer, response time za critical i non-critical issues, gde je negde za Essential, ako, ne znam, imate bug ili vam je appliance pao, dobijete odgovor u sledećem danu, negde u Premium dobijete odgovor u roku od sat vremena, a negde uz taj Enterprise, to je Elite paket FortiCare-a, to je tog njihovog suporta, vi to dobijete u roku od 15 minuta i imate pravo na telefonsku podršku u Premium i Elite, koji nije nekako, ne postoji u samom toj osnovnoj verziji. Negde se razlikuje i taj RMA u slučaju, ne znam, da appliance se ne odaziva i da želite zamenski u tom osnovnom paketu, to traje dosta duže, dok kroz Premium i Elite vi na dan kada kažete Fortinetu da vam appliance ne radi, da hoćete neki zamenski, istog dana se vama appliance šalje, gde vi samo gubite to vreme dolaska appliance. Dok je, to jeste razlika između Premium i Elite, jeste da kroz Elite to ide dosta brže i negde možete dokupiti dodatne bundle kao neki Secure RMA i tako dalje i tako dalje. Postoje neke 3 osnovne licence, to su ATP, UTP i Enterprise. Po čemu se one razlikuju i šta je neka naša, možda, ajmo reći, preporuka. Znači, razlikuju se po servisima koje nude. ATP nudite neke osnovne servise, znači kada kupite FortiGate, firewall kao firewall može raditi kao standalone, tačno može raditi bez licencije, ali ako želite da imate intrusion prevention, antivirus i taj cloud sandbox, to jest hoćete negde da koristite i taj, to jest onaj malo prepomenuti FortiGuard ili njihove Forti security servise, morate imati jednu ovakvu licencu. ATP može, u stvari, UTP licenca je licenca s kojom smo vjerojatno svi onako upoznati, neka licenca koja se inače, to jest najviše koristi, gde se od Enterprise razlikuje po nekim servisima, pokazat ću sledećem slajdu, i naša preporuka jeste negde Enterprise ili UTP, jer obuhvata ceo bundle tih security servisa, tačnije antivirus, intrusion prevention, web filtering, DNS filtering, SSL inspection i tako dalje i tako dalje. Negde, ako bismo gledali organizaciju koja ima on-prem, ajmo reći, neki svoj data center i ima više manjih branch lokacija, naša preporuka jeste koristiti UTP licencu na samoj headquarter lokaciji, gde ćemo raditi celo to filtriranje saobraćaja, a ATP licencu možemo koristiti na tim nekim manjim FortiGate uređajima i na tim udaljenim lokacijama, i onda samo za osnove tog intrusion prevention ili tih zero day ataka se braniti tamo, a sav ostali saobraćaj koji ide onako privatnim tunelima nekako filtrirati na samom headquarteru. To negde može i uštedeti na nekim troškovima. Pardon. Da, moram napomenuti da postoji pored osnovnog, to je osnovna 3 bundla, ta ATP, UTP i Enterprise, postoji takozvana a la carte licenca koja obuhvata dosta više servisa i gde se svi servisi proširuju na neki novi nivo, i sa desne strane možete videti poređenje, to je razliku, ajmo reći, od desna ka levo, od ATP, UTP, Enterprise i te a la carte licence. Ako pogledate bilo koji
FortiGate datasheet, možete videti sami, videti širu sliku svega ovoga. Naravno, ovo ćemo podeliti na kraju prezentacije, tako da se ne bih previše zadržavao na samom slajdu. Sve to nekako zajedno, svi ti servisi koje smo napomenuli i taj Security Fabric prate negde naše uređaje i prave nekakav, tačnije ajmo reći, prate naš FortiGate u mreži i prave nekakav security rezultat, tačnije prave pošću, to je predlažu nam na osnovu nekih skorova kakav pošću trebamo postaviti. Znači sve ono što je viši skor, to je zaštićenije naše okruženje. Šta to znači? Pa znači da ako smo implementirali FortiGate u neko okruženje i ne znam, završili smo sa polisama, završili smo deo sa rotiranjem, sve one osnovne stvari, nekako došli smo do trenutka kada trebamo zaštititi, to jest uvesti te security profile, te sve inspekcije. Scoring radi na taj način da vam jednostavno pokaže, to jest zateže situaciju, kaže vam da po toj policiji, to je da vam predlog da biste možda mogli još nešto da uradite, ili ako imate stariju verziju FortiOS-a, a u trenutku se desio neki vulnerability ili se desio neki zero day attack i Fortinet izbacio novu verziju i rekao da je tu negde i neka nova security zakrpa, vama taj scoring, to je security Fabric kaže da trebate, to je da vam recommendation da trebate podići OS vašeg appliansa na neki novi. To se negde nalazi, vidjet ćete sami kroz lab, u samom Security Fabric tabu pod Security Rating. Dakle, koji su to use case-i gde nam sve FortiGate, ajmo reći, može pomoći i gde sve on ima primjenu. To jest, pre nego što krenem, hajde reći ću kako neki put firewallova išao. Znači, počeli smo od nekih packet filtering do proxy firewallova, gde smo na kraju došli do stateful. I svi znamo da ovo je neka posljednja generacija kao next generation firewall i neka posljednja generacija firewallova i jedina generacija koja, obzirom da sve prethodne nemaju taj neki, imaju L3, L4 nivo zaštite, nemaju taj takozvani L7 packet inspection i obzirom da više to ne zadovoljava potrebe jedne organizacije, potreba se stvorila za uvođenjem nekih novih stvari i jednostavno, kako sam na početku rekao, ceo taj attack surface i koliko to postalo sve sofisticiranije i iz dana u dan i sekunde, bad actori su sve jači i čvršći i nekako se stvara potreba za uvođenjem novih servisa. Znači, firewallovi su morali da se prilagode nekim novim izazovima i da prate tu digitalnu transformaciju i tu neku rastuću radnu snagu, ajmo reći, na daljinu. Jedan od ključnih izazova jeste potreba, kako rekao, za taj većim protokom podataka koji koriste enkripciju, tačnije koriste TLS ili SSL i danas se od firewallova zahteva da daju što više funkcionalnosti, ali za što manje, ajmo reći, novca, ali da ne utiču na umanjenje performansi. S obzirom na taj neki rastući obim HTTPS saobraćaja, organizacije koje nemaju strategije za enkriptovanje, tačnije za dešifrovanje tog TLS-a su zapravo slepe za 90% takvog saobraćaja. Kao rezultat toga, one su izložene tim zlonamernim napadačima i samom gubitku podataka. FortiGate Next Generation Firewall, rekli smo na početku, pokriva sve pore mrežnog saobraćaja i time, ajmo reći, negde čak od, žargonski layera 1.5, to je nekog od ti layera pa sve do layera 7 i time omogućava potpunu vidljivost
u aplikacije, u pretnje i u samu mrežu. Zašto je bitno imati jedan takav uređaj? Pa kako bismo, jel te, ajde ne gledajući sa one IT strane, ali kako bismo osigurali taj poslovni kontinuitet i integritet jedne kompanije. Drugi use case jeste ta segmentacija mreža. Negde je best practice segmentisati mrežu tako što ćemo dodavati unutar mreže te takozvane internal segmentation firewallove na već te postojeće, tačnije na slajdu, ove outside ili te edge core uređaje koje stoje u nekoj DMZ zoni ili stoje na samoj ivici javnog saobraćaja. Razlog tome jeste, već smo rekli, zato što napadi dolaze kako s polja, to je kako sa tih javnih IP adresa, tako negde iznutra i moramo prosto sprečiti to lateralno kretanje. Zamislimo samo da u jednom sektoru imamo neki zaražen računar, kao ajmo, iz primjera fotografije sektor financija, i da to krene da se širi dalje. Mi to možemo sprečiti samo segmentacijom i uz te next generation servise i ostaviti zarazu samo u tom sektoru. Znači, ajde, siguran sam da mnogi od vas će me ispraviti i reći da segmentaciju možemo odraditi i pomoću VLAN-a, tačno je, ali šta se dešava ako samo jedan uređaj, ako imamo samo jedan uređaj u mreži i on padne prilikom, ajmo reći, ne znam, zero day napada. Takva segmentacija kroz VLAN-ove je dobra za branch lokacije, dobra je da se možda odvoji Wi-Fi ili ne znam, VPN korisnici, sales ili neki drugi sektori. Za više od, i to je dobro samo u slučaju kada, to jest nije dobro u slučaju kada imamo više od jedne kritičke infrastrukture, jer poželjno je podeliti i koristiti taj internal firewall za svaku, ajmo reći, kritičnu infrastrukturu zasebno. Da, ovo je jedan onako slikovit prikaz kako bi to zapravo to neko okruženje izgledalo. Možda malo šire nego ono o čemu danas pričamo, ali negde imamo korelaciju i ovo je jasan prikaz možda iz tog security fabrika, jasan prikaz da je negde sve pokrenuto FortiOS-om, gde imamo te internal segmentation firewallove, bilo da su to OT firewall ili je core firewall ili je neki sa 5G ili LTE funkcionalnostima, bilo da je on virtualni appliance ili hardwarski appliance, svi su oni negde potkrepljeni sa tim FortiGuard, Threat Intelligence-om, svi zajedno nekako sudeluju i rade u tom security fabriku i negde, ajmo pomenuti, taj FortiManager je taj jedan appliance koji menadžuje sve ostale FortiGate, znači jedna konzola za sve, kako kažem, za taj, apropo segmentacije, negde u nekom velikoj organizaciji to bi izgledalo slično ovom. Većina nekog zlonamjernog softvera napada se širi korišćenjem nekih poznatih ranjivosti i predstavlja glavni uzrok. Znači, svi oni poznati napadi, negde kreiranje novih iziskuje neko vreme i ne izlaze baš svake sekunde, ali poznati napadi nekako idu sa korakom i postaju sofisticiraniji, pa time, eto, opet ću se vratiti na taj denial of service. Sa nekog denial of service imamo neku noviju verziju koja se zove distributed denial of service, tako isto i drugi napadi jednostavno dobijaju neku svoju noviju verziju i firewall sam po tome mora pratiti tu situaciju. FortiGate Next Generation Firewall uređaj nude, kako rekao smo, taj konsolidovani IPS, to je sistem za prevenciju napada ili upada bez nekog smanjenja performansi i pružajući zaštitu od poznatih zero day, čime nekako automatizuju to sve i negde smanjuju troškove i složenost. Gde mi kao inženjeri benefitujemo u tome, pa jednostavno to nam delimično pomaže u tome da ne moramo biti
SOC analist, ne moramo se predstavljati kao tim, security tim koji prati situaciju i sedi za računarom svake sekunde kako bi reagovao na vreme. Naravno, ne treba se oslanjati samo na tu automatizaciju, ali to u mnogome doprinosi. Treći neki use case bi bio taj, rekao smo, rad na daljinu, to jest work from anywhere. To je neka nova paradigma u kojoj se zahteva da zaposleni obavljaju radne zadatke putem nekih udaljenih konekcija preko VPN-a. Takav model je koristan za zaposlene zbog, ajmo reći, geografske slobode, to je pozicije, smanjenja nekog vremena za putovanje i fleksibilnog radnog vremena. Takođe, postoje situacija kojima je rad na daljinu jedina opcija za nastavak poslovanja. Imali smo primer COVID-a pre 4 godine i prelazak na takav model otvara korisnike kompanije mnogim pretnjama, sigurnosnim pretnjama, uključujući malware, phishing, man in the middle attack i mnogi drugi. Korišćenjem FortiGate-a kao nekog VPN gateway-a možete zaštititi svoju mrežu i negde omogućiti nesmetan rad na daljinu. Sav saobraćaj bude enkriptovan, jer FortiGate koristi SSL VPN konekciju i negde kasnije to možete, to je preći na neki novi nivo i nadograditi na možda Zero Trust model, samo dodavajući neke servise u ceo taj security fabric, ne menjajući sam uređaj. Malo ćemo kasnije pričati i o SSL VPN-u. Hajmo reći, negde pod navodnicima, još jedan use case jeste potreba da, kako rekoh, možemo zaštititi OT okruženje, možemo implementirati SD-WAN korišćenjem FortiGate-a, možemo uvesti Zero Trust politiku, možemo zaštititi razna hibridna okruženja, bilo da su oni on-prem, bilo da to želimo uraditi fizičkim uređajem, bilo da to želimo uraditi nekim VM-om, u cloudu, kao i da li je to u pitanju neki kampus, to jest mala lokacija od 10-15 zaposlenih, ili je to neki data center ili ne znam, neki enterprise nivo, sve od negde sve od nekog edge computinga pa sve do dalekog clouda. Što znači da su negde FortiGate uređaje više namenski i to ih čini za neke razne implementacije. Znači, onako, žargonski rečeno, ne postoji okruženje u kom FortiGate, to jest u koji je FortiGate ne možete implementirati. Koje su to sve, ajmo reći, žargonske tehnologije koje FortiGate nudi i ono sve što ćete vidjeti kasnije i u labu, jeste prvi deo bi bio to konfigurisanje samog interfejsa. Na IP adresu interfejsu možete, mislim kako idemo sa vremenom, IP adresu na samom interfejsu možete dodeliti ručno, možete koristiti neke dinamičke protokole, možete dodati adresu putem DHCP-a ili PPOE-a. Takođe možete konfigurisati ulogu svakog interfejsa, što znači da su uglavnom interfejsi na samom FortiGate-u onako customizable, znači nije ako ste kupili FortiGate koji ima 5 fizičkih portova, da je jedan rezervisan za WAN, da je jedan rezervisan za DMZ i da vam ostaje 3 porta da napravite neki možda softverski switch u pozadini. Ne, možete svaki od portova customizovati kako vama to odgovara. Sem, na primjer, konzolnog, u nekim modelima i tog WAN porta, ali uglavnom svaki port može biti priča za sebe, može služiti kao WAN, LAN, VLAN, šta god je vama, to je za koju god namenu vi to želite. Takođe možete konfigurisati, da, rekoh, ulogu interfejsa, postavke koje se primenjuju na trenutnu ulogu biće negde skrivene u GUI-u, sve postavke su dostupne, to jest neke šire postavke su dostupne i od ovih su dostupni kroz sam command line.
i negde to sprečava neku pogrešnu konfiguraciju. Da biste nekako zapamtili svrhu svakog interfejsa, možete dodati alias, na primjer možete nazvati port 3, internal network, i to vam može kasnije, to jest može vam pomoći da negde lakše bude, to je čitljivije i nekako lakše za razumevanje, i kasnije sve te portove ćete koristiti kao source u nekoj firewall policiji i bit će vam nekako čitkije. Drugi neki, to jest druga neka tehnologija, ajmo reći, jeste to takozvano rotiranje. Pa pre nego što integrišete bilo kakav FortiGate u vašu mrežu, trebalo bi da konfigurišete taj default gateway. Ako FortiGate dobija IP adresu putem dinamičkih metoda, onda bi trebalo, to jest onda će on preuzeti automatski podrazumevani gateway, u suprotnom obično je potrebno konfigurisati statičku rutu. Bez toga FortiGate neće moći da odgovori na pakete koji dolaze izvan te mreže, to je sa drugih podmreža koje nisu direktno povezane sa tim interfejsom. Takođe, vjerojatno neće moći da se poveže sa FortiGuardom za neka ažuriranja i neće ispravno rutirati saobraćaj. Treba da se uveriti da FortiGate ima rutu koja pokriva sve pakete, znači rutu sa svim nulama, poznatu kao podrazumevanu rutu, i da ih prosleđuje kroz mrežni interfejs koji je povezan sa internetom prema IP adresi sledećeg rutera. Znači, u slučaju da sam ruter želite povezati na više internet provajdera, u zavisnosti od vaših preferencija, ali za svakog provajdera ćete imati sličnu rutu sa nekim default gatewayom, ali ćete verovatno administrativnu distancu u zavisnosti gde želite, ili ako koristite SD-WAN, raditi to kroz SD-WAN i nekako sabirati njihov saobraćaj ili praviti neki, to je takozvani load balance, ili raditi neki round robin, application steering i tako dalje i tako dalje. Ne da će to kroz lab i biti tema. Neki sledeća tehnologija, to je nešto što čemu trebamo pričati, što ćete vidjeti u labu, jesu firewall police, to jest politike koje definišu saobraćaj, koji odgovara određenim uslovima i šta FortiGate treba da uradi na osnovu tog uslova, koliko saobraćaj u stvari odgovara tim uslovima. Da bi saobraćaj treba da bude dozvoljen, pa početno FortiGate donosi tu odluku na osnovu nekih jednostavnih kriterijuma, znači šta je izvor saobraćaja, šta je source, to su dakle taj saobraćaj dolazi, malo pre sam napomenuo taj neki alias, znači u ovoj drugoj koloni možete vidjeti ime samog interfejsa, to je alias će vam pisati ako su to, i onda vam je nekako lakše vizualno podeliti sve te police i pronaći ono što vam treba. Znači, zatim ako saobraćaj koji prolazi kroz sam FortiGate, taj žargonski rečeno ne zakači nijednu polisu, to je tako politika, nijedna polisa ne blokira taj saobraćaj, FortiGate, to je tako je allow, onda FortiGate počinje sa skeniranjem saobraćaja, uključivajući u pretposlednjoj koloni te next generation, to je UTM servise u koje spadaju antivirus, web filtering i ta SSL inspekcija. Ako ste ih naravno prethodno dodali u samo pravilo, i ta skeniranja mogu blokirati saobraćaj ako je on maliciozan. Znači, prvi deo jeste da zapravo kažemo koji saobraćaj ka čemu može ići, koji servisi mogu proći, a drugi deo jeste taj security deo gde se taj saobraćaj, to je FortiGate vrši neku dekripciju, proverava saobraćaj, onda proverava da li ima, to jest da li je neki bad actor, da li je neki malware, šta god u tom saobraćaju, nešto što je onako ispada iz nekog šablona, i onda blokira saobraćaj. Znači, postoje, kažem, dve vrste, ne kao klasičnih firewallova, zato ovo jeste next generation firewall, znači dodani su ti security servisi. Takođe, kroz samu polisu, naravno na neke druge načine, FortiGate treba da proveri da li je saobraćaj možda natovan, da li treba da izvrši neku autentifikaciju pre samog prosleđivanja paketa ka nekom odredištu, i to takođe
sve možemo nekako proveriti kroz polisu. Znači, FortiGate traži tu odgovarajuću, kada neki saobraćaj se desi na FortiGate, on traži odgovarajuću polisu od vrha prema dnu, znači negde prioritetom, znači sve one policije koje nam stoje na samom vrhu, bez obzira koji je njihov ID, u ovom slučaju polisa 3 može biti iznad polise 2 ako mi to želimo, broj je samo ne redni, nego je samo ID polise, to jest ako imate 100 polisa na samom FortiGate, napravili ste 101, njen ID jeste 101, ali ona može stajati prva u nekom redosledu i na osnovu toga, kažem, FortiGate proverava, na taj način proverava saobraćaj i prosleđuje ga na sledeću polisu ukoliko to nije za njega, dok ne pronađe neki odgovarajući uslov. Ako se ne pronađe odgovarajući uslov, to jest ako saobraćaj ne podleže ni jednoj od predefinisanih polisa, on se odbacuje prema podrazumevanju, znači to je defaultna polisa koju ne možete negde izmeniti i to jeste implicit deny firewall. Znači sav saobraćaj koji ne podleže ni jednom od vaših definisanih polisa, dolazi do te poslednje polise i biva, ako se nije nigde prethodno ajmo reći ukačio, on jednostavno biva odbačen. Kada pričamo o tim security servisima, negde ta primjena SSL inspekcije omogućava FortiGate-u da vidi, to jest vrši inspekciju šifrovanog saobraćaja. Postoje dva tipa SSL inspekcije, inspekcija sertifikata i potpuno, to je SSL inspection i deep inspection. Kada koristite inspekciju sertifikata, FortiGate proverava samo zaglavlje paketa, tačnije inspekcija, ona se koristi samo za verifikaciju identiteta web servera i može se koristiti kako bi se osiguralo da HTTPS protokol nije korišćen kao zaobilazno rešenje za pristup sajtovima koje ste blokirali, koristeći možda web filtering, i ta inspekcija saobraćaja sertifikata nudi određeni nivo sigurnosti, ali ne omogućava Fortiku da inspektuje šifrovani saobraćaj između spoljnog servera i internog klijenta, što znači da svi ti TCP zahtevi se prihvataju ili ne prihvataju, ali neka šira inspekcija se već radi kroz taj deep SSL inspection. Znači, kada koristite potpunu inspekciju, FortiGate dešifruje dolazni saobraćaj, proveri ga, zatim ponovo šifruje saobraćaj ako se ne otkriju neke sigurnosne pretnje i svi FortiGate uređaji koji podržavaju, a uglavnom podržavaju svi tu SSL inspekciju zavisnosti od licence, mogu koristiti te self-sign sertifikate, znači ne morate imati neki externi certificate authority, postoje self-sign sertifikati koji dolaze sa FortiGate uređajem, ali i celu njihovu internu bazu. Kada FortiGate koristi tu internu bazu, on funkcioniše kao certificate authority. Imajte na umu da vaši endpoint uređaji mora imati importovan taj root CA sertifikat kako bi verovali samo FortiGate-u i prihvatili SSL sesiju. Često to bude problem kada ljudi kroz, ajmo reći, nekom sektoru, ajmo reći IT sektoru za primer, uvedu neke security profile, to je polise za određeni saobraćaj, zabrane neku kategoriju, možda, ajmo reći, gambling kategoriju web sajteva, ali dođu na error pre svega da taj saobraćaj nije siguran i da sertifikat nije validan, baš iz razloga što vaš računar mora imati taj defaultni Fortinetov, FortiGate-ov sertifikat kako bi uopšte mogu da uspostavi tu SSL komunikaciju između unutrašnjeg korisnika do samog FortiGate-a. Kada FortiGate koristi, to jest kada koristite taj certificate authority neke treće strane, FortiGate ne šalje certifikat klijentu kako bi klijent mogao da validira potpise i izradi taj žargonski rečeno lanac poverenja. I kada koristite taj deep inspection, možete primeniti sve vrste sigurnosti skeniranja. Znači neki, ajmo reći, antivirus i application control rade i sa SSL inspekcijom, ali za već neki deep filtering ili za neke proxy servise, to je proxy stvari, vi morate koristiti deep SSL inspection.
kako to jest gde se sve te stvari onako skupljaju. FortiGate ima 3 različite vrste logova, logova saobraćaja, event logove i te security logove. Logovi saobraćaja sadrže informacije o saobraćaju kao što to su HTTPS zahtevi i oni imaju neke podtipove kao što su forward, local, sniffer. Forward logovi saobraćaja sadrže informacije o saobraćaju koji je FortiGate prihvatio ili ne. Lokalni logovi sadrže informacije o saobraćaju koji su direktno upućeni sa FortiGate-a ili sa njihovih IP adresa ili sa njihovih interfejsa. Oni takođe uključuju neke konekcije prema GUI-u, znači možemo pratiti ko pristupa našem FortiGate-u, i sniffer logovi sadrže informacije o saobraćaju koji je detektovan putem one-arm sniffer režima. To znači da konfigurišete neki fizički interfejs kao sistem za detekciju upada, to jest u ovom slučaju pričali smo o IPS-u, u ovom slučaju pričamo o IDS-u, to jest Intrusion Detection System. Sav saobraćaj poslat na taj interfejs se nekako analizira i da bi se proverila podudaranje sa konfigurisanim sigurnosnim profilom, podudaranjem se beleže, a zatim se taj saobraćaj odbacuje. Sniffing samo izveštava o napadima, on ne blokira niti utiče na saobraćaj. Znači, postavimo neki interfejs negde između i kažemo da prati situaciju, nekako kao neki, ajmo reći, senzor. Drugi deo logova, to je event logovi, beleže neke sistemske i administrativne događaje, kao što su dodavanje ili modifikovanje nekih podešavanja, aktivnosti ili same aktivnosti određenih daemona. Sadrže neke podtipove kao što su endpoint control, high availability, system user, VPN, web filter, daemon, wireless i tako dalje. Neka podgrupa jeste sistem eventi, oni su logovi koji sadrže informacije vezane za informacije kao što su automatska ažuriranja FortiGuarda i, opet kažem, to prijavljivanje na sam GUI. User logovi sadrže informacije prijavljivanja i odjavljivanja za firewall police sa postavljenom autentikacijom korisnika, znači ako koristimo taj Zero Trust model ili ako imamo, ili čak i ako imamo polisu sa SSL VPN userima gde se vrši neka autentikacija, bilo da je to single sign-on, mi faktički dobijemo FortiGate, ajmo reći žargonski, hvata i takve logove. Na kraju, ovi sigurnosni logovi beleže sve događaje i to prvenstveno one security, znači sve one logove koji jesu napadi virusa ili pokušaj nekog upada. Oni sadrže logove na osnovu vrste security profila, znači security profile smo naučili malo pre da su negde web filtering, application control, IPS, ne znam, email filtering i tako dalje. Oni su vidljivi samo kroz GUI i samo ako su logovi krenuli unutar njega. Znači ako ne postoje, to jest ako se nije desio nikakav napad, logovi neće biti deo toga. Kada pričamo o autentikaciji, FortiGate podržava više metoda autentikacija. Prva jeste ta lokalna, znači korisničko ime, lozinka su smešteni na samom FortiGate-u i FortiGate tu negde bude, ajmo reći, taj authentication provider. Možemo postaviti neku daljinsku autentifikator, to je remote authentication, možemo neki vanjski server postaviti da vrši samo, to je da FortiGate prosleđuje zahteve autentikacije nekom drugom serveru putem POP3-a, Radiosa, LDAP-a i TACAX. Treći nivo, to je na sve to možemo i dodati kao taj multifaktor autentifikaciju, to je duplu autentifikaciju, taj sistem omogućava se kao dodatak o postojećim metodama i ne može se koristiti naravno bez neke prethodne konfiguracije jedne od tih metoda. Zahteva nešto kao što znate, nešto što znate kao što je lozinka ili nešto što imate kao što je token ili sertifikat. U slučaju Fortineta ili FortiGate uređaja na samom FortiGate možete dokupiti i njihove Forti tokene, bilo da su one u fizičkom nekom obliku ili u nekom mobile, to jest ajmo reći elektronsku licencu gde vi
kao i kod svih ostalih provajdera, imate neki autentikator aplikaciju, naspram, to je nalik Microsoft ili Google autentikatoru, gde vi samo na već username i password dodajete i taj security kod. I poslednji nivo autentikacije jeste ta guest autentikacija, znači možete napraviti korisnički nalog koji ističe nakon nekog vremena, hajmo reći primjera, ako želimo nekom, to je ako smo napravili neki voucher za Wi-Fi i želimo da dozvolimo nekome pristup samo 3 sata Wi-Fi-a dnevno ili samo 3 sata danas, mi možemo napraviti taj schedule i reći od kog do kog vremena će taj korisnik biti aktivan, to jest moći da se autentifikuje. Znači, pored onog user interfejsa, znači onog grafičkog prikaza FortiGate-a, vi se možete faktički i konektovati kroz command line. To je možda, evo reći, glavni pristup ili ti advanced samom uređaju, možete se povezati sa command line koristeći nekoliko metoda. Ako ste povezani na sam GUI, to ćete vidjeti samo kroz lab. Možete kliknuti na dugme za CLI konzolu i koristiti opciju ispadajućeg menija, znači kada uđete u bilo koju opciju, bilo koji interfejs, bilo koju polisu, negde u desnoj strani ćete imati meni gde ćete moći imati opciju editing command line, to je editing CLI, koja je dostupna maltene za sve objekte, gde vas već FortiGate sam uvodi u, znači otvaram negde command terminal sa već izlistanom celom komandom, gde možete nastaviti samo neke dalje korake. Takođe možete koristiti neke emulatore kao što su PuTTY, možete koristiti Windows ili macOS command line, bilo koji drugu komandnu liniju i takođe možete se povezati na sam FortiGate koristeći neki konzolni port ili USB port ako to taj model podržava. Znači neke, ajmo reći, bazične, to jest osnovne komande kod FortiGate-a, to jest kroz command line jesu ta komanda config, gde vi konfigurišete objekte i te sistemske postavke. Znači ako hoćete konfigurišete neki interfejs, da ga prebacite, ne znam, rolu izvana u LAN, komanda bi bila config, interfejs, ime interfejsa i onda menjate negde ispod rolu. Druga opcija, ako hoćete samo da dobijete informacije o nekom interfejsu ili uopšte o celoj konfiguraciji FortiGate-a, jeste komanda get, to jest get je komanda koja prikazuje unutar nekog menija, show je konfiguracija koja pokazuje celu konfiguraciju, diagnoz jeste komanda gde ćete raditi neki sniffing, znači za primjer ako želite da vidite da li neki IPsec prolazi, to je da neki VPN saobraćaj prolazi baš kroz taj IPsec ili da li nešto pre toga pravi problem ili želite da vidite da li se taj ili saobraćaj iz nekog sektora koji ide van ka nekom internetu, da li se on natoje na pravog ISP-a, možete vidjeti kroz taj diagnose i execute jeste komanda za izvršavanje nekih komandi, najpoznatije je tu ping. Znači, ajmo reći, verujem da smo, svi na Windowsu znamo da to command line dovoljno da ukucamo ping, ovde pre pinga moramo ukucati execute, dodati komandu ping i onda naše odretište. Znači, pričali smo malo o SSL VPN-u. Na početku ovo neće biti deo laba, jer lab je, kako rekoh, pre 2 dana naknadno promenjen, znači se neka nova verzija. Ja ću ostaviti u komentarima taj admin guide ka SSL VPN-u i budete slobodni da pošaljete e-mail, pitanje ili šta god ako vam treba pomoć oko SSL VPN-a. SSL VPN jeste to sigurno povezivanje na neke mrežne resurse koje omogućava administratorima da konfigurišu, upravljaju i implementiraju strategiju nekog daljinskog pristupa za svoje radnike koje radi na daljinu. Znači FortiGate nudi 2 režima. Prvi režim jeste taj web režim koji omogućava pristup mreži bez klijenta, koristeći samo web pretraživač, podrazumevajući naravno SSL enkripciju. Korisnici se autentifikuju na FortiGate, SSL VPN portal, znači otvorite portal kroz Chrome, Edge i on vam pruža pristup nekim mrežnim uslugama i resursima. Glavni nedostatak tog režima jeste što sva interakcija sa internet mrežom
mora biti obavljena samo isključivo putem prekladača, znači nije nam sav saobraćaj usmeren ka i ne možemo možda koristiti SMB servise, ne možemo nešto kopirati preko mreže. Ovaj mehanizam je deluje kao siguran jer koristi HTTPS i kroz taj web mod dobijete samo neke od servisa kao što su HTTP, FTP ili čak i možete uraditi kroz web browser, RDP ka nekom vašem serveru, računaru ili čemu god drugom da želite. Znači, ali jednostavno taj web mod je jako ograničen. Negde je poslednjih 6-7 meseci, ne samo kod Fortineta, nego i kod drugih vendora, taj web mod ima razne vulnerabilitije i negde se onako isključuje iz upotrebe. Ono što mi predlažemo je taj tunnel mod, znači u tunnel režimu vi instalirate klijenta na neki endpoint, klijenti su podržani za Windows, macOS, Linux, čak podržavaju i iOS, možete instalirati na Android telefonima i sam klijent vrši to šifrovanje saobraćaja sa tog računara ili bilo kog endpointa i šalje ga ka FortiGate-u preko te HTTPS veze i negde glavna prednost jeste da nakon što je VPN tunel uspostavljen, bilo koja IP mrežna aplikacija koja se pokreće na klijentskom računaru može slati saobraćaj kroz tunel. Neki, ajmo reći, nedostatak jeste samo to da jednostavno zahteva instalaciju nekog dodatnog VPN klijenta, što ne traži admin prava na računaru. Znači, tunnel mod ne mora biti striktno tunnel mod da sav saobraćaj prosleđujemo ka našoj glavnoj infrastrukturi, znači ako sedimo negde u nekoj kancelariji, udaljeni ili sedimo u kafiću, za primer, i želimo da samo, to jest, ajde reći ću da postoji split tunnel mod gde mi možemo odrediti da samo saobraćaj koji ide ka nekim mrežama možemo preusmeriti preko klijenta ka našoj infrastrukturi, a samo saobraćaj jednostavno ići preko lokalnog internet provajdera. Kad kažem, ako sedimo u kafiću, konektujemo se na FortiClient VPN i želimo da pristupimo nekom internom SharePointu ili file serveru, sav saobraćaj koji ide ka tom file serveru iće preko VPN konekcije, a sav onaj surfing po internetu, to jest, ne znam, ako gledamo YouTube ili šta god da radimo, će ići preko onog uređaja koji sam, aj reći ću, vlasnik lokala, to jest ono što je dobio od ISP-a. Što negde, ajde, ne dodaje, to jest najbolje performanse u odnosu na kada sav taj saobraćaj forwardujemo preko tunela. Znači, kažem, još jednom postoji taj tunnel split mod, vidjet ćete u labu i nešto šire o tome i još neke od dodatnih opcija.